siqale ke sixolise ukuthi uzovula abanye mhlawumbe sebeya complain sekulate kodwa ngezizathu zokuthi sibuke ukuthi abekhona bangakabuyi kuhle uthi into siqale sonke siye phambili sisonke thuna ukuthi ke abantu besenze ukubanye beqhubeke beyikoleni babuyisela abantwana ezikoleni esicelayo ilokhu ke bazalwane siyazi abanye bethu asifani khona abajabula uma bephuzile siyacela njengoba umthandazo Friday ophuzile bazalwane siyacela ukuthi angasondeli nokusondela yilokho nje sikucelayo lokho kukhomba ukuyihlonipha yena nokuhlonipha inhlangano yethu asijajani but esicelayo siyazi ukuthi abanye mase bephuzile ukuhloniphana kuyaphuma so yilokho nje bazalwane amen. Mangenibingelele bazalwane okhulumayo uSiphiwe uJuna wakaNsibande imember oyiphathi futhi yombutho waseSnake Park. Amen. Siyanibingelela nje egameni leNkosi Jesu Kristu bazalwane. Okhulumayo ngimandla nje wakaMazibuko osenhlanganweni nje yaseSnake Park. Siyabonga kakhulu bazalwane. Amen. Okhulumayo uZamani wamahlaba umholi webandla lomusa wamaKristu oyingxenye lenhlangano yombutho umbutho wakithi ke ugxile nje kakhulu ekuthandazeni nokuthi siphakamisane nje kakhulu ngokuthandaza siqale ke sixolise ukuthi uzovula abanye mhlawumbe sebeya complain sekulate kodwa ngezizathu zokuthi sibuke ukuthi abekhona bangakabuyi kuhle uthi into siqale sonke siye phambili sisonke thuna ukuthi ke abantu besenze ukubanye beqhubeke beyikoleni babuyisela abantwana ezikoleni into efana naleyo so okubalekile ukuthi sesisukile ngoba Mazibuko le block 9 lathi sithandazela khona sesizothandaza eblock 8 ngesizathu sokuthi indawo yase block 9 ibe yabancane ngokukhula kumsebenzi ke abaningi bayithanda sathi sithola indawo engathi ivulekile uzokuvula nje umbutho ngeyi first week kaFebruary kakhulu bonke nje abazalwane abakuthandayo ukuthandaza ngoba kakhulu sigxile ekuthandazeni asinawo ukuthi ubani uthandaza ngayiphi indlela but okubalekile ukuthandaza izwi leBhayibheli lithe masithwalisane ke bazalwane imithwalo lalisho khona ukuthi sikhulekisane uyavula umbutho nge first week kaFebruary isikhathi u6 to 9 isikhathi nje siqala ngaso u6 siphume ngo9 senzela abaye emsebenzini uzovula kuyiSaturday emini senzela ukuthi sibe nesikhathi esanele sikwazi ukuthi kuyantambama ke mhlambe kuyobonakala ukuthi kuthandazeka kanjani wonke umuntu uzobe ejabulele ukuzoqala ke so yilokho nje okubalekile kakhulu ebese yokuthanda nje ukuthi esime kakhulu kukho embuthweni ukuhloniphana nokubambisana ngoba sehlukene ke nangamabandla wonke amabandla amukelekile akholelwa ekutheni kuyathandazwa abazalwane asihlabi umuntu akekho ubona athi ungcono kunomunye siyawuthanda kwakithi umbutho awunaso nesteering akekho uzwi lakhe yonke into mayisi ikhona la ngathi angithi endleleni siyaqhuzuka okubalekile ukuthi sihlale phansi sibonisane akekho omkhulu ingakho nezwi lithi nishayise ngathi abanye bakhulu kunani kodwa lokho kwenza ukuthi nithobelane nazana ayikho into edlula konke ngaphandle kokuhloniphana yonke into iyeza masenihloniphene ilokho nje kakhulu esicela kakhulu nabafowethu esinabo embuthweni nabasazojoyina okubalekile ukuhloniphana abazalwane 2 embuthweni wakithi esicelayo nje ubunyaka nje ubuqala ama personal issues asiwafaka embuthweni asiwafaki inkinga zenu nilungise sayidini kulethu njoba sine group into enixoxa ninodwa egroupini nombutho siyayicela ungayiboni sihloniphane
whatever yenzakala endleleni sihlala phansi sibonisane yonke umuntu wamukelekile bazalwane ilokho nje okubalekile uNkulunkulu asithwale sibambisane kube kuhle amen esicelayo ilokhu ke bazalwane siyazi abanye bethu asifani khona abajabula uma bephuzile siyacela njengoba umthandazo Friday ophuzile bazalwane siyacela ukuthi angasondeli nokusondela ilokho nje sicelayo lokho kukhomba ukuyihlonipha yena nokuhlonipha inhlangano yethu asijajani but esicelayo siyazi ukuthi abanye mase bephuzile ukuhloniphana kuyaphuma so yilokho nje bazalwane amen Hey,